Siyabingelela emndenini wakwaMthiya bazalwane, into nje engizoyicela singakenzi okuningi. Ngicela uxolisa eChurch of Christ, bona abantu esibalandelayo la njengokulandelana kwethu eminyango. Lokhu konakale lapha eminyango Mthiya sivinjwa kuthiwa cha asibalekile ukuzana, kodwa ke sibona ukuthi sesibalekile masibona unyambuzo ukuthi singabo kubaleka. Cha Mthiya, ngifuna ukuthi ke kuwe mfowethu siyabonga sisuka kude nawe nendima kade sayiqala. Ngiyaxolisa abafowethu basedikakoni kuba ngathi siyalwa kanti asibi, nathi sibuka isimo njengabantu asebekhulile ukuthi sifike kanjani lapha lemnyaka. Abantu esingaxolisa kubo kakhulu abase-Church of Christ, sizokupha nje imali Mthiya, akukho okuningi esize ngakho, size ngokuthi siyakwazi ejamaseni, akukho okunye mfowethu.
umfowethu nje bengicela ukuthi mfowethu la eMlazi sazi wena nalo mfowethu ukuze singene la uMlazi siyulundi ngoba nje abafana bomntwana beza nje